Živjo! Danes bomo govorili o interpretaciji pri določeni skladbi, kako zagravljamo, kako lahko v bistvu razmišljamo na interpretacijo pri takem stilu. In zelo pomembno je, da ne preidemo do tja, da bi začeli delati že z agresijo, ker takrat se lahko v bistvu zelo hitro poškodujemo. Vse, kar delamo, moramo delati z zavedanjem. Velikokrat, ko vadimo, ni tega adrenalina, ki je na odru. To pomeni, da nam mogoče na nobeni vaji ne bo uspelo niti enkrat. Bo pa uspelo na odru, ker imamo ta power, to energijo, ki nas v bistvu spravi do tega, da naredimo tale sound. Najbolj pomembno je pri interpretaciji, da mislimo na vsebino, da se trudimo, da nas ljudje razumejo. In bomo kar ostali pri tem komadu, I am the enemy, we will rise, torej komad, in bomo šli celo tole kitico in del refrena. Torej, vam bomo spodaj napisali besedilo, I am the enemy, I am the antidote, watch me closely, I will stand up now, we will rise, rise above. In vam bom pokazala tako, vers po vers, pol pa vse skupaj. Torej, I am the enemy, I am the antidote, watch me closely, I will stand up now, we will rise, rise above. Tako. In tako v bistvu lahko naredimo ali res vers po vers, da ga zvadimo posebej, ali pa da gremo kar v celem komadu. In fajn je, da na začetku vadimo tako mogoče ločeno, da začutimo stvari, če nam je to sploh prijetno. In upam, da ste se kaj naučili, kako nastane growl. Če pa imate kakšno vprašanje, pa welcome!